Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 30 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025. Intare za Sarambwe zirimo gusatira ikibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru yizewe amaze kongeraho muri aka kanya aremeza neza ko intare za Sarambwe muri aka kanya zigeze ku ntera y'ibirometero 5 gusa zerekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu giherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Ndasubiramwo, indwanyi za M23 zirimo gusatira ikibuga cy'indege cya Kavumu giherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu ntare za Sarambwe aremeza yuko aba barwanyi bamaze kugera neza mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Hari ubwoba ko umujyi wa Bukavu nawo waba ugiye kwigarurirwa na bano barwanyi ba Generali Makenga. Abarwanyi ba M23 baravuga ko urugamba rwabo rukomeje, ndetse baravuga yuko uburyo bwabo bwo kubohora abaturage babukomeje. Mu ijambo yatangaje Bwana Koloneye Nanga imbere y'abamenyesha amakuru mu mujyi wa Goma, yavuze yuko revolisiyo ikomeje, ndetse abibwira yuko bazava mu mujyi wa Goma abo ngabo ngo baribeshya mu buryo bukomeye. M23 ngo ntabwo izava mu mujyi wa Goma, izawufata kugeza igihe cyose ubutegetsi bwa Kongo buzaba bwaramaze gukemura ibibazo byose bano barwanyi bagaragaje. Bwana Koloneye Nanga yavuze ko n'ibindi bice byose bitarabohorwa ubu ngubu intare za Sarambwe ziri mu nzira zerekezayo, ndetse ko bari ku muvuduko ukomeye cyane berekeza muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Ekwateri ndetse n'ahandi hose, ndetse yemwe ngo berekeje n'Kinshasa. Ahangaha naho ngo bagomba kugerayo bagatembagaza ubutegetsi bwa Kisekedi wananiwe gukemura ibibazo by'abaturage. Ibice byose bya za Chopo muri za Maniyema biteguye kubohora abaturage, muri za Ituri ndetse no mu bindi bice byose bya za Katanga muri za Kasayi biteguye kubohora abaturage, biteguye no kugera Kinshasa bakagezayo revolisiyo yabo. Ubungubu rero ubutegetsi bwa Kongo burimo kudagadwa kubera ko abarwanyi ba M23 bageze mu ntera y'ibirometero bike cyane berekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Mu gihe baba bamaze kwigarurira agace ka Kavumu, nta kabuza bakwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe arimo kongeraho muri aka kanya aravuga yuko abarwanyi ba Generali Makenga bamaze gusatira neza ikibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru arimo kongeraho aravuga ko abasirikare ba leta ya Kongo bamaze kuvanamo akabo karenge bakirukanka. Abazarendo ndetse na FARDC bari ku kibuga cy'indege cya Kavumu bamaze kuhava, barimo guhungira mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe aravuga yuko intwaro zikomeye zari ziri ku kibuga cy'indege cya Kavumu zamaze kuhavanwa zikerekeza mu mujyi wa Bukavu. Indege z'intambara za FARDC zari ziri mu gace ka Kavumu nazo zamaze kwerekezwa hariya Ikisangani, ndetse amakuru aravuga ko izindi ndege zerekejwe mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru yizewe yemeza ko indege ebyiri zo mu bwoko bwa kajugujugu zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura zivuye ku kibuga cy'indege cya Kavumu hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ibikoresho bya gisirikare rero byahungishirijwe hariya Ikisangani, ndetse amakuru aravuga yuko igisirikare cya Kongo kibibona neza ko agace ka Kavumu n'umujyi wa Bukavu bigiye kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe navanye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura aremeza neza ko indege ebyiri z'igisirikare cya FARDC zaguye ku kibuga cy'indege i Bujumbura.
Ibingibi rero birahamya amakuru y'uko ibikoresho bya gisirikare birimo guhungishwa biva ku kibuga cy'indege cya Kavumu, mu gihe abarwanyi ba M23 nabo bari ku muvuduko ukomeye cyane barimo gusatira iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Mu masaha ya gatondo humvikanye urwamo rw'amasase ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru twamenye nuko abasirikare ba FARDC barasanye n'abazarendo. Abasirikare ba Kongo bafashe umwanzuro wo guhunga kugira ngo M23 itabacakira amatekwa, ndetse M23 ikaba yafata intwaro zikomeye zari ziri ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Abazarendo ntago babyumvaga. Abazarendo bakomeje guhanyanyaza bavuga yuko bagomba gushiririza umutsi bagahagarara bakarwana na M23, ariko FARDC yatangiye kuvanamo akayo karenge. Amakuru aravuga yuko abazarendo barashe ku basirikare ba Kongo bari barimo guhunga bava mu gace ka Kavumu. Nibwo rero urwamo rw'amasase rwumvikanye, ndetse abasirikare ba Kongo bakaba bakozanyijeho n'abazarendo. Amakuru atugeraho aravuga ko abazarendo bagera kuri 6 baguye ku rubuga rw'imirwano, mu gihe abasirikare ba Kongo 3 nabo bapfuye, ndetse abandi bagera ku 8 bagakomereka mu buryo bukomeye. Ni amakuru mvana mu masoko yanjye kandi yizewe mu gisirikare cya Kongo. Kugeza ubu turiko turavugana rero abarwanyi ba M23 bageze mu ntera y'ibirometero 5 gusa barimo gusatira ikibuga cy'indege cya Kavumu. Nta musirikare wa FARDC uri ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Bose bamaze kuzinga umurizo hagati y'amaguru barirukanka, bakijijwe n'amaguru berekeza mu mujyi wa Bukavu. Biribonekeza rero ko intare za Sarambwe zigiye kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu nta n'imirwano ibayeho. Ibikoresho byose byamaze kwerekezwa ikisangani, ndetse zimwe mu ndege z'intambara za FARDC zahungishirijwe mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abasirikare benshi ba Kongo bari mu mujyi wa Bukavu, ndetse bamwe bamaze kuvanamo imyenda yabo birirwa batembera mu mujyi wa Bukavu. Uyu mujyi wa Bukavu umaze kugeramo abasirikare benshi, kuko n'abasirikare b'u Burundi bagera ku 3,000 nabo barimo kugaragara muri uyu mujyi wa Bukavu. Ndabibutsa ko bamwe mu basirikare b'u Burundi bamaze gusubira mu gihugu cyacu, ndetse abandi nabo bakaba bakiri hariya mu mujyi wa Bukavu. Hari abamaze gushika ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse amakuru aravuga yuko nabo barimo gutegurwa neza kugira ngo bongere basubire muri Kongo, bajye guhagarara ku mupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Rwanda, aho amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Gitega ngo burimo kwikanga ko M23 niramuka yigaruriye agace ka Bukavu ngo ishobora kuzifashisha Red Tabara maze bakagaba ibitero bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Gitega bufite ubwoba bwinshi, ndetse inzego z'ubutasi mu gisirikare cy'u Burundi ngo zamenye amakuru yuko Red Tabara izagaba ibitero bikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ubu rero abasirikare benshi b'u Burundi bagiye kurungikwa muri Kongo ku mupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bazakumire Red Tabara. Bivugwa yuko ngo M23 izayitera inkunga maze bagatembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Hari amakuru yizewe yemeza ko abasirikare barenga 8,000 barimo gutegurwa kugira ngo barungikwe muri Kongo. Aya makuru arava mu masoko yizewe mu gisirikare cy'u Burundi. Muri bano basirikare hari abavuye muri Kongo bazasubirayo, ndetse ngo bakazajya kumenyereza bagenzi babo mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Umupaka uhuza Kongo n'igihugu cy'u Rwanda muri Kivu y'Amajyepfo ubu ngubu wamaze kurundwaho abasirikare benshi ba Kongo ndetse n'abarundi. Hari n'amakuru yemeza ko interahamwe za FDLR ndetse n'inyeshyamba za FRN nazo ziri ku mupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Rwanda hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ibingibi rero birasigura ingene ubutegetsi bwa Gitega bufite ubwoba, ndetse ngo bakaba biteguye gufasha za FDLR na FRN kuba bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo barashaka rwose kwerekana yuko ari abagabo babushitse bakita kuri songoye bagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Goma,
Bwana Koloneli Nanga urongoye AFC amaze gutangaza ko urugamba rukomeje, amaze gukurira inzira ku murima abibwiraga ko M23 izashyirwaho igitutu maze igasubira inyuma. Yababwiye ko ibyo bidashoboka. Imbere y'abamenyesha makuru, Bwana Koloneli Nanga yavuze ko urugamba rukomeje kandi ko bagiye kubohora n'ibindi bice. Ubu rero agace gakurikiyeho ni Kivu y'Amajyepfo. M23 igiye kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse bano barwanyi bazakomereza mu mujyi wa Bukavu. Ni ibintu rero bikomereye cyane igihugu cy'u Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FDLR ndetse n'inyeshyamba bafatanya, kuko barimo gukubitwa cyane ku rubuga rw'imirwano. Abasirikare ba Kongo bakwiye imishwaro barirukanse. Inyeshyamba za FDLR zishwemo benshi, ndetse General Omega wari urongoye FDLR nawe yaguye ku rubuga rw'imirwano. Igisirikare cya Kongo cyapfushije abasirikare benshi. Ku ikubitiro kizigenza General Peter Chirimwami wari urongoye Kivu y'Amajyaruguru yaguye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Mubambiro. Abasirikare benshi b'abakoloneli ndetse n'abandi ba ofisiye bakuru muri FARDC baguye ku rubuga rw'imirwano, aho M23 ikomeje kubakinagiza ndetse ikabereka ko irimo kubarusha amayeri y'urugamba. Mu gihe rero M23 ivuga yuko itazava mu mujyi wa Goma, ibihugu bya rutura bikaba bikomeje kuyishyiraho igitutu ngo ibe yasubira inyuma. Ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bwa Gitega bafatikanije n'igihugu cya Afurika y'Epfo bakomeje kuvuga yuko barimo gutegura urugamba rukomeye cyane rugamije kwisubiza umujyi wa Goma. Hari amakuru arimo kutugeraho avuga yuko igihugu cya Afurika y'Epfo kigiye kongera kohereza abasirikare benshi muri Kongo. Ni mu gihe kandi abo Afurika y'Epfo yohereje benshi muri bo M23 yabafashe matekwa. Hari amakuru yizewe rwose yemeza ko M23 ifite imfungwa z'intambara z'abasirikare ba Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo rero abategetsi bakaba babuze ayo bacira n'ayo bamira. Perezida Cyril Ramaphosa akomeje rwose gushoberwa. Cyril Ramaphosa abasirikare yohereje muri Kongo M23 yabishemo benshi, ndetse ibitigiri byatangajwe ko abasirikare bagera kuri 13 aribo bapfuye. Ndabamenyesha ko ari ikinyoma. Nuguhisha abaturage ba Afurika y'Epfo amakuru. M23 yivuganye abasirikare benshi ba SADC. Ubwo SADC yari irimo kuratsa kuri M23 basizoye bavuga ko umujyi wa Goma utagomba gufatwa. SADC yari irimo gufatanya na FDLR, FARDC, abarundi, abacancuro ndetse n'abandi bafatanya bikorwa bose ba FARDC. Aba bose bari barimo kurasa kuri M23. Dore none ko ngo M23 nayo irabacucuma mu buryo bukomeye. Hari amakuru dufite yemeza ko abarenga 50 muri SADC bapfuye, ariko ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo bukaba bwaranyegeje ibitegiro by'abasirikare baguye ku rugamba kugira ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi batamerera nabi ubutegetsi bwa Ramaphosa. Amakuru yizewe ya kure official yamenye aremeza neza ko abarwanyi ba M23 bacakiye matekwa abasirikare ba SADC, ndetse ubu ngubu igihugu cya Afurika y'Epfo kikaba cyabuze ayo gicira n'ayo kimira. Abasirikare ba SADC bacakiwe amatekwa. M23 yarabacakiye. Nta kindi rero Afurika y'Epfo igomba gukora nuguca bugufi ikavugana na M23 kugira ngo M23 izarekure zino mfungwa z'intambara. Nibitaba ibyo M23 izabagumana kuko nubundi yamaze kubacakira. Intare za Sarambwe zamaze kwigarurira umujyi wa Goma. Intare za Sarambwe zamaze gucakira ibitwaro biremereye cyane by'abasirikare ba FARDC ndetse na SADC mu mujyi wa Goma. Ndababwiza ukuri ko intwaro zikomeye cyane zamaze gucakirwa. Ibitwaro bikomeye byari biri ku kibuga cy'indege mu mujyi wa Goma, intare za Sarambwe zamaze kubicakira. Amakuru dufite nuko ibifaru by'intambara birenga 300 M23 yabicakiriye mu mujyi wa Goma, ndetse amakuru akavuga yuko ibitwaro biremereye cyane bacakiriye ku kibuga cy'indege ari ibikoresho karundura bishobora kwifashishwa mu ntambara zikomeye.
nyuma y'aho intare za Sarambwe zigaruriye umujyi wa Goma, ubu ngubu benshi barimo kwibaza ikigiye gukurikiraho. Icyo nabamenyesha nuko intare za Sarambwe zirimo gutegura ibikorwa bikomeye cyane, ndetse amakuru atugeraho akavuga yuko intare za Sarambwe rwose zititeguye kuva mu mujyi wa Goma. Ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ibihugu by'amahanga bamaze iminsi bavuga yuko intare za Sarambwe zikwiye gusubira inyuma zikava mu mujyi wa Goma. Ubutegetsi bwa Kisekedi bwahagurutse bwasizoye buravuga yuko bugiye gutangiza intambara ikomeye cyane yo kwisubiza umujyi wa Goma. Intare za Sarambwe nazo zahakanye ziratsemba, zavuze yuko zidashobora gusubira inyuma. Hari amakuru avuga yuko aba barwanyi ba General Makenga baba barimo gutegura ibikorwa bikomeye cyane bigamije gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Abarwanyi ba M23 ngo basabye ibiganiro, ubutegetsi bwa Kongo burabyanga. Ubu ngubu rero abihweza ivya politike baravuga yuko aho bigeze M23 nayo rwose itagikeneye ibiganiro. Ndasubiramwo, abanyapolitike ndetse n'abihweza ivya politike mu karere k'ibiyaga binini baravuga ko nyuma y'aho aba barwanyi ba General Makenga bamaze kwigarurira uyu mujyi wa Goma, nabo rwose ngo batagikeneye ibiganiro n'ubutegetsi bwa Kongo. Hari amakuru avuga yuko aba barwanyi b'intare za Sarambwe baba bagiye gushinga Repubulika yigenga ya Kivu, bagacakira Kivu y'Amajyaruguru bakongeraho Kivu y'Amajyepfo, maze bagatangaza ko bashinze ubutegetsi bwabo muri Kivu zombi. Nyuma y'urugamba rukomeye cyane, imyaka 3 irashize abarwanyi ba M23 basaba ubutegetsi bwa Kongo ko bwakwemera kuganira na bano barwanyi. Ubutegetsi bwa Kongo bwarabyanze. Abarwanyi ba General Makenga bahereye mu gace ka Sarambwe muri Sabyinyo bararwana bafata agace ka Bunagana, bafashe Rucuru, bafata Nyiragongo, bafata za Masisi, bagera muri Warikare ndetse na Rubero. Ubu ngubu barimo kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru atugeraho aremeza ko bamaze kwigarurira agace ka Nyabibwe ndetse bakaba bakomeje berekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru rero aravuga ko abarwanyi ba M23 nyuma yo kwigarurira uyu mujyi wa Goma nabo rwose baba baramaze gushinguka mu byo gukomeza gusaba ibiganiro n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibiganiro barabisabye, ubutegetsi bwa Kongo bwarabyanze, kandi bakoresheje imbaraga za gisirikare berekana ko bafite imbaraga nyinshi ndetse ko bahondaguye FARDC bakayambura n'umujyi wa Goma. Hari amakuru rero avuga yuko intare za Sarambwe zaba zigiye gutangaza ubutegetsi bwazo muri Kivu zombi, bagacakira Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, maze bagatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Abatangaza iby'aya makuru baravuga ko ibimenyetso byose birimo kwerekana ko M23 irimo kurushaho kugira imbaraga nyinshi, irimo kwigarurira intwaro nyinshi. Abajene benshi bo muri Kivu y'Amajyaruguru barimo kujya muri M23. Ndetse amakuru aravuga yuko ideoloji ya M23 yo kubanisha abaturage ba Kongo mu bahoro, kubana ndetse bagakorana babanye neza batishishanya, abatutsi bakabana n'ayandi moko yose nta ugirira nabi uwundi. Ibingibi ngo abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru batangiye kubikundira izi nyeshyamba za M23. Amakuru atugeraho avuye mu butegetsi bwa Kongo ndetse no mu banyapolitike muri Kongo aravuga ko hari ubwoba bwinshi ko igihugu cya Kongo cyaba kigiye gucikamo kabiri. Hari amakuru yemeza neza ko abarwanyi ba General Makenga ubwo bamaze kwigarurira umujyi wa Goma rwose ngo ibintu byarangiye, ntabwo bateze gusubira inyuma, kandi bagaragaje imbaraga zikomeye cyane ko nta wabatsinsura muri uyu mujyi wa Goma. Kisekedi rero arimo gutakaza Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo abireba. Ubutegetsi bwa Kongo burimo buracika intege muri Kivu zombi. Abarwanyi ba General Makenga bamaze kwigarurira umujyi wa Goma, bafite ibikoresho bihambaye cyane bya gisirikare, ibyo bafatiye mu mujyi wa Goma ndetse n'ibyo bafatiye ku kibuga cy'indege. Ibi byose ngo bizatuma aba barwanyi bakomeza kwirwanaho ndetse urugamba bakomeze kururwana mu buryo bukomeye.
ubu ngubu rero igitegerejwe ni ukureba koko niba ubutegetsi bwa Kongo buzabasha kwisubiza uyu mujyi wa Goma, ndetse niba koko M23 izasubira inyuma nk'uko Tshisekedi yaraye abitangaje mu ijambo ryiwe, akavuga yuko arimo gutegura ibitero bikomeye bigamije kwisubiza umujyi wa Goma, ndetse yemwe Tshisekedi akaba yavuze yuko arimo no gutegura ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda, avuga ko aricyo gifasha abarwanyi ba M23. Amakuru atugeraho avuye mu masoko yacu mu banyapolitike bakomeye ndetse n'abihweza ivya politike aremeza neza ko igihugu gishyashya kigiye kuvuka mu buseruko bwa Kongo. Hari ibimenyetso byinshi byerekana ko igihugu gishyashya cyaba kigiye kuvuka mu buseruko bwa Kongo. Abarwanyi ba M23 bagatangaza ko bashinze Repubulika yigenga ya Kivu. Ishavu n'imiborogo ni byose mu gisirikare cy'u Burundi. Inkuba zikomeye cyane zongeye gukubita mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe amaze kutugeraho aremeza yuko abasirikare b'u Burundi barenga 400 baraye baguye mu gitero gikomeye cyane cyagabwe mu ishyamba ry'ikibira. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga 400 baraye baguye mu gitero gikomeye cyane cyagabwe ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi hariya mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru aravuga yuko igitero gikomeye cyane cyaraye kibasiye ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi. Ni igitero cyabaye mu ijoro ryo ku igenekerezo rya 29 rishyira igenekerezo rya 30. Amakuru atugeraho aravuga ko indege kabuhariwe z'intambara zamishije urufaya rw'amabombe ndetse na za misile ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira. Kugeza ubu igitigiri cy'abasirikare b'u Burundi bapfuye ntabwo kiramenyekana neza. Imibare y'ibanze irerekana ko abarenga 400 bamaze kwitaba Imana. Ibirindiro by'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira byangiritse mu buryo bukomeye, byahiye birakongoka, ndetse amakuru atugeraho aravuga ko ibikoresho byose byari biri mu ishyamba ry'ikibira byangiritse mu buryo bukomeye. Muri aka gatondo k'igenekerezo rya 30 ukwezi kwa mbere, amakuru yabyutse arimo kuvugwa cyane mu Cibitoke ni urwamo rwumvikanye mu masaha y'ijoro. Abanyagihugu baravuga ko mu masaha y'ijoro nko ku isaha y'isaa 7:20 ku isaha ya Bujumbura bumvise ibintu birimo guturagurika hafi y'ishyamba ry'ikibira. Abanyagihugu baravuga ko babonye umwotsi mwinshi cyane urimo gucucumuka mu ishyamba ry'ikibira. Urwamo rukomeye cyane rwumvikanye mu ishyamba ry'ikibira, ndetse abanyagihugu benshi bavuze yuko baraye ntibuca. Nta kindi cyari kibaye rero, ni igitero gikomeye cyane kibasiye ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi hariya mu ishyamba ry'ikibira, kuko amakuru aremeza neza ko ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi byahiye bigakongoka. Ibikoresho byose byari biri mu ishyamba ry'ikibira byahiye birakongoka. Abasirikare benshi bapfuye. Mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 30 hagaragaye za rusehabaniha nyinshi cyane mu gace ka Cibitoke. Za ambulance zari zirimo gutwara ibiziga by'abasirikare b'u Burundi zibijyana i Bujumbura, ibindi bijya mu Cibitoke mu bitaro. Abasirikare bakomeretse bararenga 1300 nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi arimo kubyemeza. Ni igitero bigaragara ko cyakozwe n'ubuhanga bukomeye. Iki gitero cyari kigamije gusenya ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi nk'uko byemejwe na Liyetona mu gisirikare cy'u Burundi yaganiriye n'umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana. Amakuru yizewe kandi yatohojwe neza na Iyakure Official aremeza ko iki gitero cyakozwe n'indege z'intambara. Abasirikare b'u Burundi nabo baremeza aya makuru. Bagiye kumva bumva urufaya rw'amabombe ndetse na za misile ziremereye bitangiye kwisuka ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi. Hari abagerageje kwirukanka cyane cyane abari bari ku burinzi, ariko abari basinziriye bo rwose benshi bitabye Imana, abandi barakomereka. Amakuru aravuga yuko ibi birindiro byari birimo abasirikare ba FDLR barenga 800 bari bamaze iminsi 7 gusa bageze mu ishyamba ry'ikibira. Abasirikare b'u Burundi kandi bari barimo gukorana n'imbonerakure.
hariya hagabwa ibitero, hari ibirindiro bikomeye cyane ndetse hakorerwaga imyitozo ikomeye cyane y'abasirikare b'u Burundi, inyeshyamba za FDLR ndetse n'imbonerakure. Hari amakuru avuga yuko bari bafite umugambi wo kuzagaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda bagamije kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse ngo no guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 30, General de Brigade Gaspard Baratuza uvugira igisirikare cy'u Burundi yagaragaye mu gace ka Cibitoke. Yagaragaye ari kumwe na Bwana Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho rero aravuga yuko ibikorwa byo kuvana imirambo y'abapfuye hariya mu ishyamba ry'ikibira bigikomeje. Za rusehabaniha zirimo kwirukankana za kajorite ndetse zirimo no gutwara ibiziga by'abasirikare b'u Burundi baguye mu ishyamba ry'ikibira. Abaturage baganiriye n'umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana bamubwiye yuko ibyabereye mu ishyamba ry'ikibira ari igitero gikomeye. Humvikanye urusaku rukomeye cyane mu ishyamba ry'ikibira. Kugeza n'ubu ngubu imyotsi myinshi cyane iracyagaragara mu ishyamba ry'ikibira. Abaturage baravuga yuko ibyabaye ku basirikare b'u Burundi ari ibintu bikomeye cyane ndetse bagasaba ubutegetsi bwa Gitega ko bwava mu gacerere bukagira icyo butangaza kuri aya makuru y'ibitero bikomeye cyane bikomeje kwibasira ishyamba ry'ikibira ndetse bikibasira abasirikare b'u Burundi. Kugeza ubu ntacyo igisirikare cy'u Burundi kiratangaza kuri aya makuru. Umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana yagerageje kuvugana na Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi ariko amubwira ko ntacyo yatangaza kuri ayo makuru. Iyi ngiyi ni inshuro ya kane ibitero bikomeye cyane byibasira ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi, FDLR ndetse n'imbonerakure mu ishyamba ry'ikibira. Ariko iki gitero cyo kwigenekerezo rya 29 gishyira igenekerezo rya 30 cyari igitero karundura. Ni igitero cyasenye burundu ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi, byahiye bihinduka umuyonga. Ibikoresho byose byahiye ndetse ibirindiro byose byabaye umuyonga nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi arimo kubyemeza. Abasirikare b'u Burundi bakomeje kuvugira mu matamatama bavuga ko ngo igihugu cy'u Rwanda aricyo cyaba cyaragize uruhara mu kugaba ibitero bigamije gusenya ibirindiro bya FDLR ndetse n'imbonerakure mu ishyamba ry'ikibira. Nta gihamya na kimwe igihugu cy'u Burundi cyari cyatanga ndetse nta nubwo u Burundi bwari bwashinja u Rwanda ku mugaragaro kuba rwaragize uruhara mu kugaba ibitero bigamije gusambura ibirindiro bya FDLR ndetse n'imbonerakure mu ishyamba ry'ikibira. Abasirikare bakomeye bagiye bumvikana bavugira mu matamatama hagati yabo bavuga yuko nta kabuza u Rwanda ari rwo rwaba rwaragabye ibitero maze bagasenya ibirindiro bya FDLR bagamije guca intege izi nyeshyamba z'inkoramabi zishaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Mu minsi ishize inyeshyamba za FDLR zatangiye kwimukira mu gihugu cy'u Burundi. Inyeshyamba za FDLR zari ziri muri Kongo, nyinshi muri zo zamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi cyarazihaye indaro ndetse ubutegetsi bwa Gitega bwazihuje n'abasirikare b'u Burundi. Bamaze igihe rero barimo gukora imyimenyerezo mu ishyamba ry'ikibira bavuga yuko bafite umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho aravuga ko ibi birindiro byagabweho igitero gikomeye byari birimo abasirikare benshi ba FDLR. Mu minsi ishize kandi ku igenekerezo rya 15 ukwezi kwa mbere hari igitero gikomeye cyane kibasiye ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi hariya mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru twamenye nuko hapfiriyemo za FDLR zirenga 200. Abasirikare ba FDLR barapfuye ndetse n'abasirikare b'u Burundi barapfuye. Icyamenyekanishije neza ko ari za FDLR nuko batazihambye hamwe n'abasirikare b'u Burundi. FDLR bazihambye mu gace ka Mabayi, naho abasirikare b'u Burundi bo bagiye guhambwa hariya ku mpanda mu itongo ry'abapfuye. Ibingibi rero twabibwiwe n'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Ni amakuru twabagejejeho ku mbonesha kure yacu iya Kure TV official. Amakuru kandi twabagejejeho yemezaga neza ko ubutegetsi bwa Gitega burimo gukubita agatoki ku kandi bukavuga yuko buzihorera ku muntu wese ugamije kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi.
Ibi bitero rero bikomeje guhitana benshi mu basirikare b'u Burundi, dore nk'ubu ngubu ibitigiri bimaze kumenyekana biremeza ko abarenga 400 baraye bitabye Imana, ndetse abandi barenga 1,200 bagakomereka mu buryo bukomeye. Amakuru turimo kuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko amarira n'imiborogo ari byose mu gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bakomeje gupfira mu ishyamba ry'ikibira. Ishyamba ry'ikibira rimaze iminsi ririmo gukorerwamo imyimenyerezo ikomeye cyane igamije kugaba ibitero ku gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Umusirikare w'u Burundi waganiriye n'umumenyesha makuru wacu mu gihugu cy'u Burundi yavuze yuko ibintu bikomeye cyane. Yavuze yuko abasirikare b'u Burundi bamaze kugwa mu ishyamba ry'ikibira barenga 800, ndetse ngo ni ibintu birimo gushavuza cyane abasirikare b'u Burundi. Hariya mu ishyamba ry'ikibira urupfu rwariye abasirikare b'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwakoranye na FDLR ndetse n'imbonerakure bakajyana ibikoresho bikomeye cyane mu ishyamba ry'ikibira, ndetse yemwe hari n'amakuru yemeza yuko hari abazungu b'abacancuro bavuye mu buseruko bwa Kongo bakajya mu ishyamba ry'ikibira gutoza FDLR ndetse n'imbonerakure. Hari amakuru yizewe avuga ko abacancuro barenga 30 bari mu ishyamba ry'ikibira. Nta wamenya niba bapfuye cyangwa babashije guhonoka uru rupfu. Iyakure TV official iracyagerageza gutohoza iby'aya makuru. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kuvuga yuko arimo gutegura ibitero bikomeye cyane, ndetse ko agiye gutera igihugu cy'u Rwanda. Mu ijambo yaraye agejeje ku banyagihugu ba Kongo asigura uko ibintu byifashe mu buseruko bwa Kongo, Perezida Tshisekedi yavuze ko ibitero karundura birimo gutegurwa kandi ko bigiye kwibasira M23 n'igihugu cy'u Rwanda. Mu ijambo rya Perezida Tshisekedi yavuze ashize amanga, yemeza ko igisirikare cya FARDC kirimo gutegura ibitero simusiga ku barwanyi ba M23 bamaze kwigarurira umujyi wa Goma. Intare za Sarambwe ngo bagiye kuzigabaho ibitero bikomeye cyane. Muri iri jambo rya Tshisekedi yavuze yuko igihugu cy'u Rwanda aricyo cyafashije M23 kwigarurira umujyi wa Goma. Abategetsi muri Kongo baravuga yuko abasirikare b'u Rwanda binjiye ku butaka bwa Kongo bafite intwaro zikomeye maze ngo bakigarurira umujyi wa Goma. Amakuru aravuga yuko igisirikare cy'u Rwanda ngo cyakoresheje intwaro zikomeye. Ubutegetsi bwa Tshisekedi rero buravuga yuko burimo gutegura ibitero bikomeye cyane bigamije gusubiza u Rwanda, ndetse ngo bakanirukana M23 muri uyu mujyi wa Goma. Tshisekedi yavuze amagambo arimo uburakari bwinshi, ndetse Tshisekedi yavuze ko ibihugu by'amahanga byakomeje kurebera. Ubu ngubu rero ngo igihe kirageze ngo abakongomani bakemura ibibazo byabo mu buryo bw'intambara. Tshisekedi yateguje intambara rwose, ndetse Tshisekedi yavuze ko abakongomani bose bagomba gushyigikira FARDC maze ngo bakarwana n'igihugu cy'u Rwanda bavuga ko cyafashije M23. Ibirego byose bya Tshisekedi ndabibutsa ko u Rwanda rwabiteye utwatsi, ahubwo u Rwanda rukavuga ko igisirikare cya Kongo gikorana n'inyeshyamba za FDLR zigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, kandi zigizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Iyo ngengabitekerezo ya jenoside rero niyo zikigenderaho. Ubutegetsi bwa Kongo nabwo bwashyigikiye iyi ngengabitekerezo ya jenoside. Igihugu cy'u Burundi nacyo cyarayishyigikiye, ndetse cyagiye kurwana mu buseruko bwa Kongo gishyigikira abica abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kwicwa bazizwa ko ari abo mu bwoko bw'abatutsi. Muri iyi minsi igihe M23 yari imaze gufata umujyi wa Goma, icyuka cy'intambara ndetse no kurebana y'ingwe byakomeje kwiyongera hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
igihugu cya Kongo gifatanije n'inyeshyamba za FDLR bohereje ibibombe ku butaka bw'u Rwanda bihitana abantu babarirwa mu binyacumi, abandi barenga 100 barakomereka nk'uko byemejwe na Perezida Kagame ubwo yaganiraga n'abaperezida bagenzi biwe mu nama ya EAC. Perezida Kagame yavuze ko ibisasu byatewe ku Rwanda byahitanye amaduzeni y'abantu ndetse bigakomeretsa ababarirwa mu majana. Ibingibi rero ngo u Rwanda ntabwo ruzakomeza kubyihanganira, kandi u Rwanda rwafashe ingamba zikomeye cyane zo guhangana n'aka gasomborotso ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bumaze iminsi buvuga yuko buzashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi yafashije FDLR mu kuyiha ibikoresho bya gisirikare, ndetse amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwari burimo gutegura ibitero bikomeye bigomba kwibasira umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru yizewe avuga ko inyeshyamba za FDLR zari zirimo gutegura ibitero bikomeye bigomba kunyura muri parike y'Ibirunga, maze ngo bakagaba ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho rero aravuga ko M23 yishe General Omega wari urongoye FDLR, ndetse ngo uru rupfu rwa General Omega rwaba rwarakomye mu nkokora ibi bitero bya FDLR. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero iravuga yuko igiye gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iravuga ko irimo gutegura abasirikare bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwatanze gasopo inshuro nyinshi, ndetse u Rwanda rwavuze kenshi ko rwiteguye guhangana n'igitero icyo ari cyo cyose kigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu kandi birimo kurushaho kugenda biba bibi cyane. Igihugu cya Afurika y'Epfo nacyo cyongeye kwijandika muri izi ntambara zirimo kubera mu buseruko bwa Kongo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye gutanga gasopo kuri Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo wafashe igisirikare cy'u Rwanda akacyita umutwe witwaje intwaro. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yavuze ko yaganiriye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ndetse ngo baganiriye ku bibazo by'umutekano muke mu buseruko bwa Kongo. Mu itangazo yashyize kuri X, Perezida Ramaphosa mu butumwa bwiwe yavuze yuko igisirikare cy'u Rwanda ari milishiya cyangwa se milise, umutwe witwaje ibirwanisho. Perezida Kagame yamukosoye ndetse amuha isomo rikomeye cyane. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, Perezida Kagame yavuze ko igisirikare cy'u Rwanda atari umutwe witwaje ibirwanisho, ngo ni igisirikare cy'igihugu. Ntabwo rero Cyril Ramaphosa yari akwiye gutukana bene ako kageni agafata igisirikare cy'u Rwanda akacyita milishiya. Ntabwo ari milise, ni igisirikare cy'u Rwanda kandi kirinze ubusugire bw'igihugu. Ibingibi rero Cyril Ramaphosa yaba yabikoze nkana, ndetse agamije gusomborotsa igihugu cy'u Rwanda. Kuva ku munsi w'ejo ibimenyesha amakuru byo muri Afurika y'Epfo ndetse no muri Afurika y'Ubumanuko byatangaje amakuru akomeye cyane. Minisitiri w'ingabo muri Afurika y'Epfo yavuze yuko ubwo imirwano yari ikomeye cyane mu mujyi wa Goma, Perezida Cyril Ramaphosa yahamagaye Perezida Kagame ngo akamubwira yuko igisirikare cy'u Rwanda nikidahagarika kurasa ku basirikare ba Afurika y'Epfo bari mu mujyi wa Goma bari mu butumwa bwa SADC, ngo Afurika y'Epfo izabifata nko gushoza intambara kuri iki gihugu. Afurika y'Epfo rero ngo yatanze warning cyangwa se gasopo ku gihugu cy'u Rwanda ngo gihagarike kurasa ku basirikare ba SADC mu mujyi wa Goma. Ibingibi nabyo byanyomojwe n'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X yavuze ko nta gasopo n'imwe yigeze iva muri Afurika y'Epfo, ngo keretse niba Cyril Ramaphosa yarayivuze mu kirimi cyabo gakondo nko mu Kizuru, mu Ki-Afrikani cyangwa se mu bindi birimi byo muri Afurika y'Epfo Perezida Kagame atumva. Naho ubundi ngo nta warning n'imwe, nta gasopo n'imwe yigeze iva muri Afurika y'Epfo, ahubwo Cyril Ramaphosa yasabye igihugu cy'u Rwanda ko mutangira ubutumwa ku barwanyi ba M23 maze ngo bakareba uko bafasha abasirikare ba Afurika y'Epfo bakava muri uriya muriro M23 yari irimo kubacanaho. Amakuru rero avuga yuko Cyril Ramaphosa yagiye abeshya cyane mu butumwa yatangaje.
Perezida Kagame yavuze yuko ibyatangajwe na Cyril Ramaphosa huzuyemo ibinyoma ndetse no kuyobya rubanda. Igisirikare cya Afurika y'Epfo ndetse na Cyril Ramaphosa n'ibimenyesha amakuru byo muri Afurika y'Epfo byatangaje ko M23 ngo yishe abasirikare ba Afurika y'Epfo. Nyamara kuri telefone Perezida Kagame yavuze yuko yaganiriye na Cyril Ramaphosa, maze Cyril Ramaphosa akemeza neza ko M23 itigeze yica abasirikare ba Afurika y'Epfo, ahubwo ko bishwe n'igisirikare cya FARDC. Ingingo ikomeye cyane rero mu byatangajwe na Perezida Kagame, yavuze ko igihugu cya Afurika y'Epfo rwose kitari mu mwanya mwiza wo kuba umuhuza cyangwa se gutanga amasomo yo guhuza abarimo kuhangana mu buseruko bwa Kongo. Ndetse Perezida Kagame yongeyeho ko niba Afurika y'Epfo ishaka kurwana, igashaka gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rwiteguye guhangana n'icyo kibazo umunsi uwo ari wo wose. U Rwanda rwahaye gasopo Afurika y'Epfo n'ibikangisho byayo byose. Perezida Kagame ubwo yaganiraga n'abategetsi bo muri EAC yavuze yuko Afurika y'Epfo irimo kuzana ibikangisho ku gihugu cy'u Rwanda, kandi ko u Rwanda rwiteguye guhangana n'ibyo byose. Ibingibi rero birerekana ko igihugu cy'u Rwanda gihagaze bwuma, kandi ko cyiteguye guhangana n'uwo ari we wese urimo gushaka kuzana agasomborotso ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bw'u Burundi bwatangiye guteguza abanyagihugu ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo. Ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe wa CNDD-FDD batangiye guteguza abanyagihugu b'u Burundi ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega bwavuze yuko hari abantu bashaka gutangiza intambara. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga yuko ibintu birimo kuba bibi cyane, ndetse ko abaturage bakwiye kwitegura intambara ikomeye cyane. Amakuru yizewe arimo kuva mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko abasirikare benshi cyane b'igihugu cy'u Burundi bamaze kugera ku mipaka y'igihugu cya Kongo, abandi benshi cyane bakaba bari ku mipaka y'igihugu cy'u Rwanda. General Evariste Ndayishimiye yaraye akoze inama ikomeye cyane y'umutekano. Yaraye aganiriye n'abajenerali barongoye igihugu cy'u Burundi. N'abajenerali bari mu kanama gakuru k'umutekano karongoye igihugu cy'u Burundi. Inama yabereye mu ntara ya Gitega, ndetse amakuru yizewe aremeza yuko yateguje ko intambara ikomeye cyane igiye kwibasira igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe yatugezeho aravuga yuko inyeshyamba za M23 ubwo ngo zamaze kwigarurira umujyi wa Goma. General Neva yavuze ko ari ibintu bibi cyane. General Evariste Ndayishimiye aravuga yuko ibintu bikomeye cyane. Hari amakuru atangazwa n'inzego z'ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi avuga yuko abantu bazava mu buseruko bwa Kongo aribo ngo bazagaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko inyeshyamba za Red Tabara ngo nizimara kwigarurira intara ya Kivu y'Amajyepfo ngo zifatanije n'inyeshyamba za M23, nta kabuza ngo M23 izashyigikira Red Tabara nayo ijye kuvanaho ubutegetsi bwa Gitega. Hari ubwoba rero ko izi nyeshyamba za Red Tabara ngo zaba zigiye kubona imbaraga nyinshi, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bukavuga yuko M23 na Twirwaneho ngo bazatiza imbaraga izi nyeshyamba za Red Tabara, maze zigatembagaza ubutegetsi bwa Gitega zinyuze muri Kivu y'Amajyepfo zikinjira mu bice bya Uvira, maze zikinjira mu bice by'u Burundi, maze ngo bagatembagaza ubutegetsi bwa Gitega ku mugaragaro izuba riva. Ibingibi rero bitangazwa n'inzego z'ubutegetsi mu Burundi ni ibintu bidafite ishingiro habe na gato. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko M23 ngo nimara kwigarurira Kivu y'Amajyepfo izafasha Red Tabara. Ndabamenyesha ko M23 nta na rimwe yigeze ikorana na Red Tabara, ahubwo hari ubwoba ko ubutegetsi bwa Gitega burimo gutinya intambara ikomeye cyane y'inyeshyamba za Red Tabara, ahubwo bakaba barimo kubihuza na bano barwanyi ba General Makenga.
Barundi kazi, ntaho M23 rwose ihuriye na Red Tabara. Icyo ni ikinyoma, ni ukubeshya abanyagihugu kugira ngo babereke ko abantu bazagaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi ari abantu benshi cyane kandi bafite intwaro zikaze. Oya rwose, nibiramuka binabaye nta kuboko na gutoya M23 izaba ibifitemo, ahubwo inyeshyamba za Red Tabara ndabamenyesha ko zirimo kwiyoruganiza kandi zirimo gushaka kugaba ibitero bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru angeraho avuye muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko inyeshyamba za Red Tabara ziryamiye amajanja. Biravugwa ko ibitero bikomeye cyane bishobora kwibasira igihugu cy'u Burundi, ndetse amakuru angeraho avuga yuko Red Tabara ishaka kugaba ibitero bigamije gusenya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Aya makuru rero abadede barayazi, General Neva aya makuru arayazi, ariko General Neva arimo kubeshya abanyagihugu agashaka kubihuza n'inyeshyamba za M23. Nta nyungu n'imwe ndetse nta n'inyungu na nkeya abarwanyi ba M23 bagira mu gihugu cy'u Burundi. Inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa Kongo. Izi nyeshyamba za M23 rero nta mugambi na muto zifite wo kugaba ibitero mu Burundi. Amakuru twamenye nuko mu nama ikomeye cyane y'umutekano yabereye mu ntara ya Gitega, General Evaristo Ndayishimiye ndetse n'abajenerali biwe bavuze yuko ibintu bagomba kubicungira hafi. Abasirikare benshi b'u Burundi barungitswe ku mupaka uhuza u Burundi na Kongo, ndetse hari amakuru avuga yuko abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bashobora guhita bajya ku rubibe rwa Kivu y'Amajyepfo n'igihugu cy'u Burundi, maze ngo bagakumira inyeshyamba za Red Tabara bavuga ko ngo zizafatanya na M23 kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi arimo kongeraho aravuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bukomeje kongera abasirikare ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Hari ubwoba ko ngo inyeshyamba za Red Tabara zazagaba ibitero ku butaka bw'u Burundi, ariko ndamenyesha abarundi bose ko iki ngiki ari ikinyoma, ahubwo ubutegetsi bwa Gitega bufite ubwoba bwinshi ko inyeshyamba za Red Tabara zishobora guhungabanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi yahise ategeka abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Bukavu ko bagomba kuguma muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse hari amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo kumvikana n'ubutegetsi bw'u Burundi kugira ngo u Burundi bwongere abasirikare muri Kivu y'Amajyepfo. Aba basirikare ngo bagamije kubuza Red Tabara kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Muri Kivu y'Amajyepfo ni ku mupaka w'u Burundi ndetse na Kongo. Ubu rero abasirikare benshi cyane bagiye kwirunda kuri uriya mupaka bagamije gukumira inyeshyamba za Red Tabara. Bavuga yuko ziramutse zifashijwe na M23 nta kabuza zatembagaza ubutegetsi bwa General Evaristo Ndayishimiye. Ubu rero mu gihugu cy'u Burundi hari ubwoba bwinshi. General Evaristo Ndayishimiye aravuga yuko hagiye kuba intambara ikomeye, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko imbonerakure ndetse n'abasirikare b'u Burundi bakomeje guteguzwa ko bagomba kuryamira amajanja bakitegura neza kurinda igihugu cy'u Burundi. Imbonerakure bakomeje kuziha intwaro, ndetse igihugu cy'u Burundi gikomeje kugura imihoro irya nino mu makungu. Hari amakuru dufite yuko ayandi makontineri y'imihoro yaba yaramaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, yiyongera kuri ya makontineri yaje kugera mu gihugu cy'u Burundi mu myaka iheze anyuze muri Tanzania. Ibingibi byose rero birerekana ko CNDD-FDD irimo gutegura imigambi mibisha ku baturage b'u Burundi. Barundi kazi muragabe, ubutegetsi bwa CNDD-FDD burashaka kubakwegera akarambaraye, ntibabahende rwose. Ntabwo M23 ifite umugambi wo gutera u Burundi, nta nubwo bishoboka. Nta nyungu na nkeya aba barwanyi ba General Makenga bafite mu Burundi, ahubwo General Evaristo Ndayishimiye arimo gukoresha izi nyeshyamba za M23 akitwaza imbaraga zifite kugira ngo yerekane ko Red Tabara niramuka iteye nta kabuza izaba ishyigikiwe na M23. Ntabwo Red Tabara ikorana na M23, ntabwo bishoboka, ndetse amatohoza yose twakoze yerekanye ko nta musirikare n'umwe wa Red Tabara wigeze ajya gufasha M23.